dobrodošli u još na ovom kanalu. Kao što vidite ispred mene, keksi su tu, vidite. Kao što znate, snimao sam već ovaj challenge, ali ću izvesti taj video, ćete gledati ovaj video. Ili neću da sad ipak snimati, ne bude ja nekoga šišam. U prošlom challenge smo radili, u prošlom videu smo radili challenge da popijemo vodu i popili smo. Evo ja još nisam odnio plaštu u kuhinju. Snimao sam, ne znam, možda 3,5 sata. Evo sad ovaj challenge opet ne veze. I znaš čujete to, moj brat igra GTA. I sad nisam u onom prošlom videu prozvao nikog da radi challenge, tako da sad prozivam Eldara Đurilovića. Šta? Eldara Đurilovića, mojeg brata, poslije njegov kanal, njega da radi challenge s vodom Luboj džinsa i ja to ne nikog više. A za ovaj challenge ću prozvati nekog drugog. U stvari isto Eldara i Luboj džinsa, Luboj gamesa. Vidi tableta za usporednje. Ja krenu, ja moram namest minute. Hej, pa šta mi ne kažete, malo ne mogu, ja sve mislim. Inače se snimam sa svojim telefonom, što mi je mrsko snima sve tim. Ne. A ne to. Idi u to. Evo ga na timeru već namesteno. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Znači za minuta pojedemo 3 teksa. A što je sad? Evo ga minuta. A to je minuta, vidite. Sad ćemo krenuti. 3, 4, sad. Udario sam policiju, a ne dovoljno. A to mi je čudno. Pojeli smo ti keksa. Vidite, ovdje stavili se već nije. Na telefon. Imamo još i da uzmemo pare. Nekoliko komada. To jedemo dok pričamo. Challenge uspješno urađen. Opet. Pa, nije teško.
znate kog prozivam. Eldara i Blueboy Games. Dobar je keks. Što Teldare ubijaju. Sa nejašnji marke ni kune. Mrvica, bože. Nema veze. Challenge uspješno uradio. Ne mrsim nju, je teško. Pa ajde. Sljedećeg videa. Pozdrav i čao.